ngilong kaway kajat benri. Bagi di ban scam halo kata kanongrem bangilong kaway kajat benri. Menta habang ayang hangnit, menta kada sauterik. Kay kabadya sauterik arsnam menswa. Sauterik arsnam menswa kadi kasgi. Kabay Dr. Ricky iyo ya kajingjop kumu MP jo ka Shillong constituency. Arsnam menswa ngidang ya sobha. Ngidang ya kemen ngidang ya sobha ya kajingjop jo ka party baru kertong jongi MP jongi i Dr. Ricky Sengkon. Henry Pause habang ayang hangni menta kasngi. Kamensiam jo nga kalung ba kachibut kachibukat jo nga kakya. Ngaju keli ala dia barbor ngapu kenrat balai mesyam no i Dr. Ricky akapor bang kajel kari bakajat penreu kadang daun kambha ye. Hawa bagari bakajat penreu kiwai ki benta jo kajela bat jo kari India kadang phai khmat pha shei. Balai ngaju keli ala dia. Henry nga sedang mensauto bat phai phang. Bau blay ula bure no na kajing start kajing syampang jong khol benreu. Bau num sauto ya ka sandor kajong blay. Ladang ngi sauto ya ka sandor kajong blay. Ngem dai sok ki breu henry ladai ki blay. Kam dai ka kamram kajong iban sauto ya ka sandor kajong blay. Ka kamram kajong kalong bengen IT ha ka sandor kajong blay. Kan mau pajbabay kajing tram jong Dr. Ricky kalong banwanra ya kasensyar ka kadar ka bakod. Banwanra ya kata kajiat teplem. Banwanra ya kata kajiat teli jong kariba kajait benreu jong ni. Ken mau bangila job ya ka MP election da kalanti ka bakod. Kalam kanu kajipit-pit yung pa da kapisa tingkat. Di Dr. Ricky ikwa baya kanina jala ang sensyar dakat party ka bukod, pagkabawan ra ang sensyar kadar ka bukod. Henry Pause ublay wala siyem no. Kata ka rin kajing trang kajing angnut kajong i. Pagbabayay nga kwaban kaliyapi. Lada kanina ka rin kajing trang kajing angnut jong i Dr. Ricky Henry M. siyem lalaban pendat. Hatu film saw baday kakamram kajong a kajong pi ban pendat. Ya kajing trang kajing angnut jong i Dr. Ricky. Banwanra ya kasensyar ka kadar ka bukod. Hakani ka dong kathan ba kajalay kajong i borok away. Kani kadang day kasian ka beningkong mawanyo kejat sa pois jantiana do belakaya nga at ndai sina menswa. Kani kadang kasian ka beningkong tang mga pentik na ba kanong day kasian ka bakhat do. Nginang wan biang nakapor siya kapor. Nga kali ala dia. Ngong balaiken hapanet sene balaiken hapanet satay. Hare habang apet ya ka video sing Dr. Ricky, habang apet ya kinayalam ka pati nga snow baka ka kamram ko jung iru komjo. Panpensay sa upay ba? Na magata ka daw, upay babayin. Kajing kano, kajing kanto ay kapati. Kamday kabatang malumala. Ngakan mau pabaklan ni Dr. Ricky. Kidon kibong, nakajakapan klan o Dr. Ricky lalay bang klan o baardan. Hado kata. Kata kamday kajing long, jong kajad benreo kajong. Kajad benreo kajong ni lasen nongrem ya kahalor kajing ateblam. Mentalas dang pansongshit ka MP election. Ngamtep lalo kanlo. Kanday gibreo piyong dalakran klumari madu preston ka election kala songshit ba. Dalawang limlay madu kipot kiplang usuri kini kita ka election class lang songshit ba. Haripay babay. Suabingin jam siya kani ka MP election ka banwan kani ka bay election jo ka MP. Nga kuha MP bangin soto ya kanong rin kabangingiyan. Ngidey ban yang scam malor kani kanong rem wala dang ngidey ban haban yang marway dumihap ban yang scam alor kani kanong rem. Pagbabay kay kabadya ya kajala ka jongi kay kabadya ya kiluong kiwa ki jongi kay kabadya ya kijaka ki puta ki jongi kisiman plan ki bahe iti ki mausun nakajala ka jongi kay kabangingiyo lalong bumaklaw na lalong bumaklaw na yakidok jam jakadok ka jongi jakamet ka jongi balik di yakidok jam jongi siya kiway pa kapag midang nonglong try siya mo yan ang daw ka siya kabangingisyong laning ilong try tang kakarteng pagbabayit
Yodon ke basau ke basap ke bakam kersyanya ke parti nadu arjar arpulai arpusau lani arpusan ngaruh bakam kersyanya ke BPP hau arjar arpulai tapi kapor kamdir ini ban soto ya kan nomrem juga parti bangin jet ya ke parti ya ke noilam juga parti halau kesensar kadar ke bakuy boleh ngau kumta pai babayin ke parti ke jumi ngimpan ban kiet ya ke bro terpisah, terketika. Ada yang keren mentang buat irang baslong, ngadamong. Kan mo gidi yung sinyang senit. Yung mentah kadang tunado. Hatsan hajar. Nakapor makiudor, kapoy arbusan majar. Nakapor eleksyon kitit di ubril, tangsan hajar, lay hajar. Kamu tang ramusnian mo ba ni ubril? Ihapan kaliya lagi. Hato nakhala pun yang ni lemba kajar kesiar jong kami lemba usembay runai usopat uksai jong upan hato ngin sude ya kalau renyang kamaran yang kejongi dalaleru kadeka hok kejongi banjit di kinoelam halal kesensa takada kabukun mentah kisang ban keno ya ke parti BPP benong baka parti BPP ke parti ke bakrong bengkong ke penat ke parti blue mentah ka penat ka jantak mo we orang ba po sara wong la penat ka sentek sok ngin dunit ba makadeng kadmon ko upay pa pansenyang sa ka party mamabalik balik ngakuha man patay ya kata mentala don unong desa ubadok ubakerdo unong bela ubakwa ban ay sipaw arpaw sispa arspa sa ka party hato ukmi iyay na ka party hato unong rap lani unong bela ubang siyang kani sispa kabahadon lingba ka jinglo parit ka jonga ngalaban adik sispa na magari ka jingkot por ka jonga hato tao unong rap tunong namal bagarang ayat di sispa to ay kam kontrak no yang hari gini gibril kini kinong kersan ka jungi kisinyang namar bagi kwa pandan bentalan agad ka jungi adik di ka jungi margi iya ka jung tresitom jung kinoyalam don lele gibril gibong awa ka pisah bayan lum Fortuner ba arden kumtar udang pai babayin kapalingo kolong ladangi ka parti BPP lada upay pa usin yang sipaw arpaw kini ka mapersya yung ikamtame ka NPP baka sorkar kaong baka parti BPP ka krong na upay pa kaong baka krong na upay pa rin pai babayin ngakwa kayo napintip manta kibadunit sa kaparti NPP day mano kidan kisinan pelan kibadunit lasan paulak lay pusan lak dan kibadunit na kikror ya kaparti NPP hari sudan baong ni ay ya kata hari laradon ba ay sipaw arpaw pat fikonyo fithot kidan kibay sikror arkror nantang kalipi laradon na prenjong fi kibajukway do kilawon laradon mapi balik kway do bat pi aro jing bambu barem hato bikimi lenti banong ngangan sulit kway kay nganong kwa do ha tiga momot pakini gibre gibaay lay pusan san tolak hato kilas mo banong mangisu ay subahaya pi pinay ay nakabata jongi mentala na don gidi kisiman plan kibakwa man penhe ya kajaka kajongki hato ka sorkar kala banong lagala dunit jaka san tolak lagala dunit jaka lay pusan lak kata kalong tang betep ya kabamtip lingin mo mantala na dong ganun kajintay na dong ki kontraktor ki badunit san paulak Andrew paulak lalo dong ganun kajintay kabamtip kabambiang at kasokar kanun panong yay nakarkalapdian ni kapisa nagini kontraktor kani kamday so kanidesyon kani klade ka investment kaya pihapan keligay manta ka sorkar kahapan train nakabenta jonglo ka sorkar kan train nakabenta upat ba lami ka sorkar kahapan train nakabenta gini ka company ba gini kontraktor bahaya naman balay labay pisaya ka da kini ki company bahaya ringi ka parti BPP ngam tong kam train nakabenta ki kontraktor ngam tong kam train nam company bahaya na maryangi lasen yang no upat ba kamot baka parti BPP ru kan train nakabenta upat ba kata ka di ka jungi pai babi mentala jan ka ni MP election ka banwan kan mau mensua ka jingbeng ka jingko jungi ka persya ni Dr. Ricky Balong
Baoy Dr. Ricky inile ayu sa po parlimen. Unile ayu marway. Unsulik tasod, lani unsulik tamaw. Mantapat anda ilaklat kisdang banyaro. Kisdang banyaro ni Dr. Ricky bangimlap yu breo kumu Dr. Ricky. Ubabha, ukantan, ukanjay, ubajay, ubastad, ubasyempang. Dan lagi parti ki bong, balalagi jet kertong ihaban jet yung kertong, ubalong ni seriem bat u Dr. Ricky. Hakata kajingero kajongki, ki ong pat sa kumne. U Dr. Ricky tu bahapalat, kada u Dr. Bat skam te umbha kumbabha u Dr. Bat nginom lahi u banong, bay Dr. Bat skam ini ubah ni ubahatam. Ubasta ni kebastatam, nginom kuapan kami ya kata. Mentai Dr. Ricky, beritor Dr. Baskam idon la kajong kajinglang. Lalu hiwat kaleng pertai rupinom la kajinglang kupadon mai. Lalu kia per maknai Dr. Baskam ia per nai Dr. Ricky. Ngat penti kenaya pi bakim ia per na kanongrem gabaki kidot. Ngia banjir halor kanongrem. Boleh ngong kunta. NPP haka sarong haka krong. Kong budon sangat kita apply tiket pagkamunta ka NP election. Henry Kimpala Banrai. Nalor la apply sangut. Pimot Kim Don semua ka NPP yang kita qualified candidates penyebut niya ka election MP. Kim Don semua po ke parti ka jongki. Henry bihapan kali balay kaliwat na sabar. Kaliwat na sabar na bar kimot bet. Baupai ba unjit yung ubre ubadon niya kajuk kajinglong kung badon ni Dr. Ricky. Kaya mga kata-kata. Kalipai ba biya kaya penjit halor kanong rin. Kung mga ang mentabit, nganong na banong, anong kwa hiru banong. Nginong day ban ko, di Dr. Dian Alonglat banginjok mangiem. I Dr. Dian Alonglat, hindi ubre, ubastan, ubasyempang. Ubadon niya kanam, niya kaburom. Nginong na banong ni Dr. Dian Alonglat, hindi ibas ni utang na marbingat kun persyaem. Katakam na rin kayo ito pati. Henry, nihapan pet, nihapan jet, halor kanong rin. Kung mga ngay pil na i Dr. Baskam i affair na i Dr. Ricky ya kajinglong rekidon niya kaju kanong din. Kajing kalibi apan kaliyo kertong jong ka NPP galong kani. Hato kajingong kajong pi bo kon macam senam bo konrat sang mau de klen na tang ujwat labam. Hato dang klen nom klen su. Hato kajingong kajong pi macam senam baka reservation policy kani bandai kat kong kajing buon pat. Hato kadang day na kamday su kunta. Dia mengatakan daw pihak bisa lah nak nongrim kaskam cisane. Mentagi ong ban penrung ya kaktin khasi ya kakernet kabopra. Kikular ya pi. Kikular ya pi ban penrung ya kaktin khasi haka kernet kabopra. Kajing kwa jong karigan bakajat benreu ban penrung ya kaktin khasi haka kernet kabopra. Kamdai badang tang menen. Kamdai dang tang mencem senam, kamdai dang tang men asnam lai senam menilabon telikis senam. Handai fight babai kinkular ya pi da kum ne da kum tai ngingan kan saya pi ngingem la ban kular ya pi ban ong bala da gilong mangi lalu Dr. Baskam ulong kum MP bangin perong banyak kakin kasih ya kene ka opera nginom kwa ban kular ya pi nawar ba kane ka tingdiman ya kane kakin kasih ban rong kene ka opera labon delikis nam ka kongres men bakadang secara ka sarkar kejela ba ka sarkar pedeng balik ka kene la penrong ka NPP badon yo MP po Raja Sabha bat ka NDA kabade ka sarkar pedeng gikhem laban penrong hanre kikular ya pi bai babayen nakalian ka jongi hak kerteng jong kertong jong ka VPP Dr. Baskam ngem kular ya pi banong balangi yo MP mangingin penrong banyak ka kasih khanet ka bapra ngem kular ya pi hanre ka bangi kular ya pi kalong bangin 3 sitom ngem 3 minut bangi wanra ya ka sensal ka khadar ka bakut ngem kwa ban sutot yung pait ba ngem kwa ban sujeler banong ban job election em ngem kwa ngem tieng ban ram ka election banyak ka sutot ban sukular kayo pait ba ngem kwa hari kaya bagi kular pi kalong bangin 3 sitom ban minap bat barwan raya sensara khadar ka bakut lei ka tikran jeng Dr. Ricky hakisnam ki bladap hamili maktin khasi banong khanet ka bakra nama kata daw pan babayet kikular ya pi ngaling asusno haladin ong bamenta ka parti NPP kaong
Baon namar ba Dr. Diarel Longlat, ila penrong niya kaktiyan kasi, kung official language na Pajala Meghalaya, mentala da ilat sa po Lok Sabha, ilati kinalupa ban penrong niya kaktiyan kasi, hapo kakredit ka bapra. Kitap balay, kipenti kinaya bhi kumta, kitap balay kikular ya bhi kumta, nama kitap pakinram. Nama dalaram nakam balay, ringi ki bajok ke. Ngi ki bajok ke, basala dengan la ban penrong kai kapag nina juba upay ba. Ngem kuha pan kular kayo pa bahan lagi kular ya pi bengin try si tombat minot hop bengin penrong ya kaktin khasiya khanet ka bapra nawa kata daw pa babayet kani kajingkran na kalian kajungi na ngem kuha pan hop bengin kuha pan syukur barlong UMP kamday babra ing sakran khamba barlong UMP kamday tamon ban penrong ya kaktin khasiya khanet ka bapra kibuan kiwi kikam mentah bayte bang dawang rukom jo Hagani ka dong katahad ko dong pipitap kamba. Pipitap kamba. I Dr. Ricky ladapan kren. Kapolok sabha. Kajing ka ito yung doyong. Lalaki he dakihan. Heray kibaret kibarihakim yo. Siya katakala. Balay. Balay pinkardam mi kibaret kibarihakum. Pinkardam mi kitam. Heray kibahe kibahan. Pi aylat nakabasok. Balay kinikinong ka ito yung kibaret kimla panyola. Halaka jong ka khandaw, halaka jong ka siyap, halaka jong ka jinglong taray, ngilong naway halakari. Pagbabayit, nginong kwa ban kular, yapi da kam susukor. Ngin tresi tombat ban minot, ban wanra ya kata kajin kalah kani kadong kathan ka jongi. Pagbabayit, ngakwaro kanya pi ban pensaw kani kapor. Bagani kan pi election gaday lupabi kajin khon niya, kajin khon am daw arajar abufa. Kini kita isi tongkan ni kita jadi kilot sanspa kita jadi kilot siaga raja tabakan mau ngai pi bakamdon kalu keren yang kepelawan ses lapor hai bandit takdor dia lagi ngajuan ni kena kentir kan orang biang sesisin lalu video yang lagi mentah tang lalu sebaik kebesan hajar lalu video yang lagi mentah kalau video yang ketelung lalu kapateng benriu kasliang daga ipin ID daga ipin ID yaki nama kata tahu pat babai ngimdei ki marja di ngimdei ki marja di menta kajing shanyon benjong kajala kajongi habon kilian habon ki benta kasorkar kadap takaram ko mangalapatay men hakani Upang alapatay man hakani baka jingyo kata kajinglom nyo kajala kapay do nyo pun riwajar kolor wow lasoma nyo pun riwajar kolor lasoma handre karam kadai 1% kaumut balai ku arajar kolor kasukwa ba pintep kasorkar kam kwa piu pintep ya kan kas dalam isyam ya kanu karam ngakwa ban keli piu pai ba dalam isyam ya kanu karam hapsi usut na matray na buwan na penjongin na simrangkay. Lagi ni siya na naman karam ni hapan siya usot. Kasot pagkajalag hapan siya hakasisnam. Kaday siya jar sanspa saw folklor. Hakasipnay kamot chispa arbukra klor. Hachiski kamot pa saw klor arbulak. Katagaday tangkasot. Kaya kabanjiya yung iya naging lakang siya na karap. Kaya kabanjiya. Kabaylat kakiyo. Kabelat kagiyo, tingting kiyeng tangkalat patan, lapoy kabelat. Pait ba bayit? Ya kadi karam cukup pait ba? Kasorka kadi cukup pait ba? Nama kata kadaw pait ba bayit? Ihapan soto siya, bala na ong kumta, ngamtot pat banong ba? Larawan kami pipila sa kanum simram siyo, ihapan siyem ya karam. Tangbang ihapan pit, hay, ipilot ya kani karam kay. Lalu kawan ranai nak jadi mentai upay ba, jom kajalang ka jungi. Mentai yung nongrap pisu ay nakataka focus plus san hajar. Kataru ar installment, si installment arajar san spa, kau installment arajar san spa. Ngatip scam, ngalatray bikin nongrap labur scam, unongrap undong kami kajingle isin ay jong nuru, unongrap undong kami kayaw kababiang. Bikinla bandi yakimar kabaki kirat kilian. Unang rap udon nakaktiga kajat nakakabot nakakamat bantray sitong ay kasep kanjaw unang rap ujuang dangla kadong panyakabam
unong rap untung muntap unkhet jalau so berbanyo de kata kacing tracy tom gojong masuan penbe jangi da kata kesan hajar kataru ar installment si installment arda sanspa kawai installment arda sanspa pai babe ngakwakin ban kentu ya pi ngidai kawai kajat benriu mentala penpia ya kajat benriu gojongi ningkong da kajia sautan ngakwa ban keren ya kan ni ngidai kawai kajat benriu gojongi pindapat nasun ngidai tang sikmat tersem mental ngambak langin don tang melakumno arpusan ado arpufalak kasi ngidon tang ba arpusan ado lai polak kumonongno ngin subu anta maka senses kadang da ado arajar khatway mental kadang ya ka senses ngatrai mental kumno ngin don lakumno mangi kajat benriu kajuni ukhendriam upnar ubhoy war ngila bandon tang ba arpusan ado lai polak kendapatnya sahid peneng ngilong tang sikmat tersem arpusan lak hayupi di tang long thok matrik mencim senam arpusan lak hayupi di tang long thok matrik mencim senam arpusan lak hangme dei kajat benreu ko jugi ukhen riam upnar ubhoy uwa de balai ngendang ya pat balai ngendang ya pra da kajia smautan ko jung kabas ngosi bakal penpang no de dana kalong baginom de yang pen ya pher yang indakan niya ngadai ukatlek babra di dalam kajong kebalang kita ki parlok kita hala kajong kebalang dan ki badai nak nyam tendrai hukum jo hendengin soper maka ta kada kajingnya pengi borom ya kajingnya joki waipa kajingnya dalam kajong kebalang kemut penisi ya waipa kebalang kajingnya joki ala kanyam kemut penisi ya waipa kanyam harengi dong kawai kajat benre wat dom penpiase ya kajat benre do kajing sultan bat kanyam khamtame ngiri kawai kajat benre bengingi dari banjir sekarang. Pai babe tentang yawai haban penkut ngandung keren jorong tan. Yola jorong lupa, anailah hi pak dok dari babat sekarang. Besar bat sekarang. Dan mau begini balik tap dia kabut ke jom. Mentah kini kita ke sorkar kiling ki pisah. Upai ba uyuk hi na kapor sa kapor, uno hikai uyuk hi na kapor sa kapor. Sudan bok begino hikai kimde ginong kang bayar. Ladai kino ikai kibiak hi akatakar ko makai laplo andre kino ikai kino kibastak kibasyampang kiya ta kawai pat kalenti oh kajing hi kadon labon kalenti ngamong kanon kajing hi kalong kabasniu andre kino ikai mantaru kiyak hi makabentar ka chokok ka jongki mantar kino peki kontraktor kimyo kam balai boleh ki kontraktor kimyo kam namar ladon tigi company ki bahe ki badone cha NPP hatu NPP kanong em ya kita company ki bahe ki badone ja ka yang menongke yang jadi kontraktor jukari bekerja beliau mga tagadaw upat babay ngihap balithan di kabuk ko jumi mamara ay jumi kala watnong nidong oo kabipipi ka job lupa manumang punta nanong lithat brocho kamar na kiwi-kiwi kilalithat ng job bay kata tagalong mo mapiyong ikinaskol nga nganong litho exam na mawalatho kiwi nga rungan pas bay kanong day banong punta kanong day banong punta hindi nun pelat jaka poro jumi balithat jaka bot kenmal gani khenjat Artong mensuai bantuan ke BBP kinong takbut kiwan tando ribu arado ribu pulai persen. Rementan makan ke MP election beladak kinong takbut ke MP kipoy du nyaw pusaw. Mentangin penting na bagani banum duna yang prapusan. Kadi ka hop ka jungi bangin jit, bakan mau bakan dia kadi ka nam berkeburon jong kajela ka jungi. Manwan ra ya ka jingkela ka dong ka thain ka syong hangabat hapi. Bakan mau aku on batay. Ladong ginu-ginu kibriya kibawan na kasorkar. Nakaparti yung kasorkar kibong namaro bikram karsyan ni nginomay AFP nginomay karoy kapare ngamtek na nakadyan ang puntahan ni Krishnong lada kasorkar lada NPP gawan haga ni Krishnong katong pibanong bangi nginomla banay kampun roy AFP namaro bikram karsyan ni NPP ang yakikum ni habang ngingiti petrol mentaga kiyosis pa artong ka pihak bantep padbabit nakasis pa artong ka hotline ka kalit sa tax ng kaspit kau mo pamabhirot ni siyo tax sa kastit. Ladaki kat pagkatukaroy kapar kapisa kawan nakatax sa bangin ni siyo kani kahok pa jongi. Ladaki ong manginamon ra suya karoy kapar kaniya kadong kathan na magfikam karsyan ka sorokar. Ong ikiwat juwan ng tax shoot nani. Ong ikira katawon kom na kaniya kani kapisa ka jong pa. Kada pithet jan pithet nap lagi company ki bahayar hapan siyo tax. Petrol ro hapan siyo tax. Pelit bam giros pran bahayar hapan siyo tax.
Lara biong bakangin pinumaiso ya karoy kapar namar bagi kersan ka parti BBP ang wat numwan lum tax su nangi la dathe petrol ru ano maiso ka kalay ka. Namakaniya karoy kapar dari kapisa ka tung pajba. Kentang yawa ban penkot pajba be ngakwa ban kentu ya phida kamansim ka basore. Ban soba ban ailam ru gajing kersai sa kiway pa. Ban pensot ho lam ru sa kiway pa. Ya kan nomrem ka jong ka parti. Ba ka parti gayen scam namar badon kinong kersan ki bas scam. Sasisin Kendram upnar ubhay uwar, uday upat kasi bayan. Kubay subon, kubay siya.